Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi, ungasubscribe na le channel uphinde uklike ibell for a notification. Ivideo yethu namhlanje izobe ikhuluma ngabantu abayi2, izobe ikhuluma ngaye lapha uMamlambo, iphinde futhi ikhulume ngaye lapha uDabula actor khona lapha kuIsibaya. Ngizoqala ngaso lapha istory seMamlambo. Mamlambo athi lokho trend lapha kuFacebook. The reason athi lokho trend ngenxa yesinye isithombe esipostwe lenye ipage eliposta izithombe ezidwetshiwe. So athi lokho trend abantu benza ngaye ihlaya, abanye besigxeka, abanye besincoma. So ke mina ngifuna ukwazi ukuthi wena usibona kanjani nalesithombe, ngabe si right, ngabe lo muntu udwebe kahle, abanye besho bethi hayi uRust bengenza kangcono kunalo muntu udwebe la. So ke ngifuna ungitshela ukuthi ucabangani ngaso lesithombe. Ngivile phambili ngiyukusu lapha istory sakhe lapha uChris Q Radebe esimazi ngegama likaDabula khona lapha kuIsibaya. uChris Q ngomunye ama-actor ahlonishwayo khona la eMzansi, uya-actor futhi uyabhala futhi ubuye direct. Adi-actor khona lapha kuIsibaya idlala khona lapha i-role kaDabula and futhi bebuye direct futhi bebuye bhale. So ke sibonile bafethu ukuthi Isibaya siphelile ngempela futhi siphelile. So ke kunendaba ezivelile ezithena lapha uDabula ngenzeka eyojoyina khona lapha uZalo. Kuthiwa i-team yoZalo iyamfuna yena lapha uDabula, kodwa izinto beyingafanalazo njengamanje, basahlanganisa yena ukuthi begcine bemtholile. Kusanegotiate kusaxoxwa. So ke lezi ndaba ke sithole nathi izolo. Ngizolokho ngikutshela ukuthi kwenzakalani. Uyazi mina ngikhona for wena, ungakhohlwa nje ukuthi usubscribe and futhi ulike. Ngizokho ngikutshela impela ngubhekela ukuthi ngabe bayamthola or abamtholi. Danke, ngiyabonga. Sharp.